Učim li se mudrosti? Budite bezazleni kao golubovi, a mudri kao zmije. Život je putovanje, staza na kojoj putujemo sa sobom i svim ostalim putnicima i dešavanjima na putu. Svaki čovjek ima svoje jedinstveno putovanje, svoje učitelje, lekcije koje uči od prvog svog koraka kad su ga roditelji vodili za ruku, brinuli o njemu. Učio je čovjek posmatranjem, učestvovanjem knjigama od svojih učitelja i tako sticao dobra i loša iskustva. Pamti i jedna i druga. Razlika između dobrih i loših je ta što loša plaše i razvijaju negativne emocije. Iz loših je dobro naučiti kako ne treba i ne plašiti ih se. Kad se padne, mora se čovjek podići jer će ostati na toj stanici svog putovanja ako ne krene ponovo na putovanje. Neki ljudi ne umeju sami da se podignu od preteških kofera, loših emocija i zato je potrebno zatražiti pomoć, učiti kako nastaviti put. Uglavnom, tome nismo učeni i ostajemo na stanici sa putnicima koji stoje u mestu i nemaju hrabrosti da nastave dalje svoje putovanje. Kod njih se rađa malodušnost, apatija, bol, tuga, strah, nezadovoljstvo i kolektivno nezainteresovanost za ljubav, radost koje su nam rođenjem dati. Patnja je njihov ogrtač za koji oni misle da tako treba. Život nam nije dat da patimo, već ga slavimo i radujemo mu se. U mudrosti pravila životnih putovanja se prepoznajemo. Svaka sfera životnih trenutaka, djelovanja, odnosa sa sobom, ljudima, situacijama ima svoje prirodne zakone koje učimo. Ne može svako sve naučiti, ali može sakupljati više saznanja, dobrih iskustava da bi mu lakše i srećnije putovanje bilo. Postoje ljudi, knjige koji tome uče, a i sami učimo iz svojih životnih iskustava, sabiramo znanja, umenja, iskustva koja nam koriste i daju rezultate i tako stvaramo svoju mapu uma. Kod svakog čovjeka je ta mapa uma različita jer su nam i putovanja različita. Kad god učimo iz nečijeg životnog iskustva, dobro je vidjeti njegove rezultate i vidjeti da li nama to isto odgovara i da li se saglašavamo sa njima. Nije dobro pričati o svojim lošim iskustvima stalno, jer ih tada oživljavamo kao i stare rane. Potrebno je ono što treba naučiti iz njih i truditi se da ih ne ponavljamo. Današnji čovjek seje svoja loša iskustva od ruke do ruke i tako ne dozvoljava dobrima da se dešavaju. Čovjek 21. veka je dužan da se uči mudrosti, samosvesnom življenju o radosti, ljubavi, dobroti i da ume lako da prolazi kroz životne izazove i rešava ih. Evolucijom svesti čovjeka smo danas u mogućnosti da svesno živimo, upravljamo svojim mislima, stvaramo dobre odnose sa ljudima, radimo ono što volimo, imamo pristojnu egzistenciju, imamo i da delimo, služimo jedni drugima na radost i korist, prepustimo se životu, ali stražarimo u nervozi i napetosti nad životom. Mudrost je imati što više srećnijih sati, dana, godina u životu. Dobrota, bezazlenost, dobronamernost, milosrđe, ljubav, radost, muzika, smeh dati su nam u pregrštima. Lepotom reči i dela da se prepoznajemo u zagrljaju ljubavi, poštovanja, sreće. Vežba. Učite mudre pouke, učite se dobroti i dobronamernosti, učite se bezazlenosti, šaljite dobre misli ljudima oko vas i koje srećete. Razumite ljude sa vama i oko vas. Šaljite sebi dobre misli. Prepoznajte mudrost na životnom putovanju. Učite iz svojih svakodnevnih životnih situacija. Kad padnete, nastavite putovanje dalje i ako je potrebno, tražite pomoć. Pravite što više radosnih trenutaka sami u toku dana, u svom životu, nedelje, meseca, godine i tako do kraja života.